utanitoa roho na utanitoa roho urazi ngakura kakayaga nga aharuta ku giti cy'urukundo vraiment aratesa sana ningene rufise na kugapo kawe mama yego wapi ndije nyene vraiment kweli nani kipopi ndi kumwe nacho wapi ndije nyene kabisa ego sawa poa ego vraiment poa niko kushanike sawa rakoze kubera uvuze nta muntu muri kumwe tubagenda umuzimu ndi kintu kigenda gusa ndumvona kiriye kwambaza ko ndi kumwe none ari kuvuga wowe vraiment atakuzi no atamucupa ko atamuntu muri kumwe ndikizimu rero umviriza sheri wowe urabona wo kumumeze uramaze kuja muri viro urabirya ipopi wabambise impunzu mukirima na sheri wowe usa neza wewe je te dis la vérité usana kijya gipopi cyo muri viro urabona kijya gipopi bambika impunzu sheri mukuru na wenda gukunda kuko womeze nk'igipopi iyo mbonye kijya gipopi muranca ndakwibuka umva se ndigipopi yanavuze ndakubonye cyane buka cya gipopi pepe tuza pepe nziki ngenda giye no wamenye cyane ndigipopi reka wasinda kubabara sibyo washavuye uragura boom sheri ndazi ko ukunda boom na wewe urakunda boom papa uri ngaha mama yabuze inama yo kuri gasa none gasto yaraheze none bwaje tuce turinda kukuronda genda ndamurungikira kuri ni mikashi umviriza kandi ukazibe ndazi ko mufite utunwa mukindo afite utunwa turahantu ukazibe makubwa ya dunia sheri kumbura afite umugore n'umwana jewe umugore urabona je kubera ukuntu fise icyubahiro ujya n'umwana ndeze kurumva kuba rero ndamureze acamamagara papa nande jewe mukurika imana jewe ndacari umuhungu w'isugi bien hamburyo mwana akogwa mugi papa oja ibijya ni paraxida shushu bebe wumva gute kayaga shugwe isaza waradusanze ibi nivyo mbonye n'amaso yiwanje abiri cyane waramubwire bofu nugira ikibazo ndakunda bofu miko wa bien tu bofu bofu ndakununulia kama una tabia sukauke baba kauka basi baba wewe uri mushiki huu mgizo kuri uri mushiki huu kumpamagara bofu je ndumugabo huu je ndumugabo washugwe wowe umugabo wiwe ngomba mbarire ibi nibiki uri kuranyereka ngakwibarabara nagukoye amahera yiwaza kumena mukumba mugabo benda kubaza uhagaze muri munama nyabaki je umugore wiwaje ceceka benda kubaza wicenga uri kumwe n'iki kivejuru abana banje biriwe inzara kuba mu gitondo barimo barayuza barimo barasaba cyangwa ndakubwitsa ukuri muri kimana jewe uyu sinari ko ari umuntu nari ko ari gipopi ndi kumwe naco ngaha cyane ko ari gipopi we urabona mukanya je mava ntagura kugucanga umugore waje ngipopi jewe umugore waje ngipopi je sinari ko ari umuntu cyane ko ari gipopi ndiko nakinisha ngaha we atanso je ndigipopi atuvise no bari bicenga uri ngaho uri kuri wambaye urabona wari kwifotoza amafoto madame uri igici abatagira indoro wari ufite umugabo wewe je mukuri kimana je bewe ndakubaze wewe wakuvuye muri barera nkugiye he cyane nakubwiye ko ngiye kuri Shanike merega hani he reka mbara tworosha ibintu jewe reka ndamufate bitari hanyuma madame jewe mbona byiza reka wewe utahano wawe nanje ntahano wanje ariko byiza murakugira nimero ya telefone nimero ya telefone kozi nimero ya telefone mwikozi ndibona ko wata nimero ya telefone mwikozi nimero ya telefone mwikozi nimero ya telefone mwikozi kumbe musanzwe muzinanye je ntadugi pana no kuvuga ko atana rifise dufa atana umugabo no kuvuga ko atana rifise wenda kugere taha muhira kanuhore ngira shambwira nafata ku mutwe se utansenga we ndakukubi cyangwa ndiko ntabuzi yuko naje naze kuduti pantaro yituze neza mbwira mama
c'est au 524 Cho 498 kandi ngaho uratimuhaye neza Sawa, cyane wowe wicaga ngaha ni wewe hari nomero sawa sawa reka we umviriza za telefone tujye ku kayaga shika ndagatelefona ahubwo bibaye ngombwa tuzoza twicarire no ngaho ngo kimugenda mujane he kumbavu